Engka to mada silang, engka. Engka to mada pitu ngeso pak, sika pitu ngeso. Angka to talu ngeso madang, oh iya jipaga. Angka to silolo na majana, seding labat to ni. Menjawab mina sana seding usas labat to ni. Aja mo tama silang, insyaallah kuye tamal kange malomo matu lalanna abadanget ta. Bahkan kui cabui nyawata pada milona wilo silampai iget tepule lakmu maka lemak. Iya, maka lemak. Aga yang malkat dua. Sidi. Aja gaga makat dek poli sampai jam 5 tunna kecuali nabaca katalu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Basogina ipuang lomoyang lalanna amadangaku. Jadi ir makunri na maka pala namo tanya rata baca Allahumma hawwin alaina. Akada bawani ipuang lomoyang lalanna amadangaku. Ye. Ikatali baca aja gaga makat dek sabun baca katali. Kupura ke masa paja 5 tu. Mancaji sabai matu itu malomo matu lalanna madangat tak tulle pau kalimat la ilaha illallah. Boy nyama apa guys? Kamu pasti di. Wani-wani tabaca. Aga yamalkan tabaca wani-wani. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay tapalamana ngerudi? Ay berarti mana sepasang pajang ni. Apa pasang pajang pak? Pasti napa lagi? Apa ibaca ko? Yang dibaca roh? Aku tahiyai. Nigi baca marepa Apalagi nari kunule baca wani-wani assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nulle baca kesiratu wani-wani yana tumatu to malomo lalanna amadanganna nulle nacapur wari kadana nasabak kalimat la ilaha illallah. Ipin ko itu le baca kesiratu bu petak puluh tu dah. Apa bisa je tu kada makai jam-jam mata dia petun nah. Ai ko itu le bu ke petak puluh do pusik di. Ko itu le do pusik di kapi tu. Ko itu le katalu. Katalu ni kataluna. Ada rahasia yang ketiga. Ko itu le katalu cicang napa ke matinro. Namo cakar dulu lagi paula le cicang. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokok cicak dia tu le mati bahawan. Iya, aku mana harus cicang ni. Ini tu mana tu maka kun ko dia tu le baca.